Thokoze nina besilo, thokoze makhosi abakhulu, bondondlo abakhulu, ingilosi zezulu. Siyathokoza ithina bomageba, abondaba ezitha. Ithina osithola isikanda bamayimalembe ncamamelembe ngobukhalipha bawo. And siyabulisa futhi singabatawungu bakahlalele banamanethehla basibada semawo. Siyathokoza kakhulu emakhosini, sithokoze kuma nomkhulu noyingcwele. Sithokoze kwingilosi okhukhulwane beyinkanyezi nelanga nenyanga. Sithokoze kwingilosi yamanzi wonke kumagumba amanomhlaba. Ingilosi nomoyi. Sithokoze nakubaba umenzi wako konke umveli incane. Umnene mandla wonke. uNkulunkulu abokhokho bethu, uNkulunkulu wonke amakhosi aphile emhlabeni. Sithokoze nakumoya oyingcwele amakhosi amakhulu. Namhlanje ngifuna ukukhuluma indaba umehluko phakathi kwendumba nomsamo neziko labogogo. Umsamo uphila ngaphakathi kuwena. Umsamo uphila ngaphakathi kuwena. Mawufika esigodlweni uzothatha umsebenzi wabantu abadala, masigeza umsamo sigeza wena. Ngoba la lesigodlo sabantu abadala siphila ngaphakathi kuwena, so kwamele sihlambulule wena. Masusa amanzi amnyama siwasusa kuwe. Masikhipha ipoki nemidliwa sihlambulula wena, ngoba wena umsamo uhamba ngomsamo. Umsamo ungaphakathi kwakho. Bese indumba siyayivula indumba bese silanda abantu abadala sibafake phakathi. Bese iyagezwa indumba, iqiniswe indumba. Bese iziko labogogo kula kuhlala kwenziwa khona ikhamba, la kuphekelwa khona umcombothi uhlale khona. Iziko labogogo nabomakoti bayangena lapho ngaphakathi, bane access yokungena kuziko labogogo. Makubekwa utshwala kwenziwa umcombothi la wonke umuntu ovumelekile ukuthi angene aphahle khona, umndeni wonke nehlobo. Bese umsamo ophila ngaphakathi kwendlu ulo indawo la sibeka khona amakhehla. Kushuthi there are two types yemisamo. Kunomsamo wedlozi uphila ngaphakathi kuwena, bese le ndawo esibiza ukuthi indawo engcwele la kuhlala khona amathonga, nayo sinokuyibiza ukuthi umsamo, kodwa hayi ukuthi leyo ndawo leyo kumele iyogezwa bese sokugezwa umsamo. Leyo ndawo leyo siyibiza as a sacred place, la kungena wena khona kuphela uma uyophahla, la kungangeni noma ubani khona, indawo yakho engcwele la uthatha khona amandla. Nayo leyo ndawo leyo siyayibiza ukuthi umsamo, kodwa kuyiziko lamathonga. Ibizwa ukuthi yiziko lamathonga, igama eli-right, iziko lamathonga, wonke isigodlo samathonga. Umsamo uphila ngaphakathi kuwena. Ungathi ufuna ngizogeza umsamo, ufuna ngize la ezikweni lakho la ubeka khona esigodlweni samathonga. There's a huge difference between isigodlo samathonga, iziko lamathonga, nomsamo. Umsamo mawumelaphi wendabuko, makuba umsamo wakho ungcolile, sigeza wena, silapha wena. Umsamo uphila ngaphakathi kuwe. Angazi uthina ngizwe. Amathonga akho wonke kubomalume kamama nakuboma, kubomalume kababa nakubobaba, baphila ngaphakathi kuwena. Masibageza, masihlambulula umsamo sugeza, sisuke sisebenza wena, sihlambulula wena. Makube khona imidliwa ethongweni, silapha wena, sisuse umdliwa. Makube kuneyipoki, silapha wena. Makube bathetshulwa, silapha wena. So umsamo akusiyindawo ukuthi thina isiZulu sasilahlekela. Kuneziko lamathonga, isigodlo samathonga. Kulabanye abantu bathi umsamo qha. Isigodlo samathonga kula kungangeni nanoma ubani khona, kwa umfazi wakho akangeni, umakoti akangeni lapho. Ungena ngemvumo. Makube wena baba nina bomndeni nifuna ukuyomphahlela, uyalandela ngamuva, akalayiti impepha, akenzi lutho. Iziko isigodlo samathonga ke leso. Umuntu omensayo akangena, ngene noma ubani, kwa ihloba zimana amanzi ingene, kuyakhethwa ukuthi kungena bani. Iziko isigodlo samathonga leso. Iziko labogogo kula kungena wonke umuntu, la kuhlala khona umcombothi, la kubekwa khona. Ngiyathemba ukuthi siyazwakala. Bengifuna ukusho lokho bantwana basekhaya, engathi uNkulunkulu angaba nathi, kumele sisazi isintu. Angeke ngiyolapha indlu wena ungakabi right, kumele ngicale ngilaphe wena. Mawufika esigodlweni silungisa wena. Makhosi amakhulu, ngithemba ukuthi nizoba kahle. uNkulunkulu abe nathi azigcine. Thokozani. Khanya leli seyidi makhosi.